Jersey bar ha te hi 442 Football Academy ten nia jersey hring dal ha te hi grassroots kon pui ten ni grassroots kon pui he a hianin Jonathan yauma tun naya Mizoram team akal zing mi ko si district ranga mi palian than chu de zing mi 442 bol tran dia na rum pa Jonathan volut hala Jonathan Jonathan shot Fighter ako na may Jonathan sida pengal wala. Wait, come on, go in the floor. Now let me make it this top throw probably table. No. Side and then Sana venga kan ni. Ano post mo berkacau kali dah. Makan itu.
14 free kick idea sang thế đến tiểu lên mà Itu beda mau. Kau tak kata apa. Oh. Aha. Apa? Akademi kalian mana mago? Bukan benar betul. Handul. Gol mo ko tulo. Okay. Oi. Oh. Mandi ka sa. Dunga lo. Mo. Keeper ko dunga tro. Ay. Andu. Hero dunga ni. Gola. Anong duwa mo tilo na dunga. Kita ka. Walang pick na ito. Beka pala. Beka. Siapa kami kira ni? Eh, tiang lo tu.
Chitire. Main right footer in Petena left footer Jonathan. Nè in đây lâu không mấy rồi. Yeah. Tuning kira gol mas ber. 4-14 run không anh. Final equalizer as a goal. Ang huling haltat may nichidahanin. First goal na liu 4-4-2 train kan mua. Kun rilo tia aran shoot na goal mo takkan mo vele ni. Iparin chen to kok ni.
Bola. Hey. Hey. Bola, jumpa. Mungkin bola tu. Saya cakap. Misalnya. 1-0. Bola. Tunggu itu. Labo. First half zo 1-1 không hay half time break zo second half trend lại tất chia grassroots còn quên start về đúng không giờ nó thằng á grassroots còn quên thế game nol không mà 4-4 tu kon game thaviawa an sipuran ron suit ulsam kho mai for safa khanin relo te nuwa gol moi takan huwa anu loka gol lai jan gol moi takan moni ehe darekin gol lo khoi zeu chu nam tro barna the free kick lo hang chang ka le me kharon rep thei tlat me va mak be keeper positioning dik tho si mo Jonathan corner Hey. 16. First match careful.
Apa slide coba mana tahu Adik. Kedua. Ay, awat teu Jonathan lo crossbar shoot fai mai Halo bola. Alle. apa mau equalizer goal non khung le chu ni ta game goal lu da na moi thum khop mai
tlat mai Leon Boleh. Vanal school tlat ba an le thal sa dai mai Kate. Avoid the net right here. The corner Mechi player on luta
grassroots kon pui corner pet don ne kun hi tam bak to lo khela top ta mashuai zel tu 442 football academy ta no yam don lai me 1-0 in lead ta grassroots kon point 1-1 kan su ta 2-1 in 442 football academy nan lead le grassroots in aran draw le 2-2 chuana top na grassroots kon point 3-2 man shuaya sakna nan ring tlang ta ni khela monom khop